Kehaturan kayak Kak Bre, alhamdulillah sepuh. Lancuk si guring nya. Ketua LPM, alhamdulillah si Mangu. Haturan pemangku hajat. Tuh. Ai, ye. Oba. Ngomong lebih sono janu. Pamanmu mana bangai. Alah. Haturan ayah togel, alhamdulillah. Oh, benanya Bos, di bawah. Alah. Pamanmu mana bangai. Hadir. Disuai teh nu pada saksina ngepok hejung bangun dana mamanu anu bagus dia ngatur timur retong punten pada ngelangkung mamanu anu bagus suai gula hopes mamanu adai hey hopes Bapak Hajat ayah tadi sisi apa Bapak Hajat Bapak anu bagai ayah tuh Bapak Brew baca kuring tangannya ngawang ayah diserang pengantin istri sor pengantin pamaget anu bagus haturan pengantin pamanu anu bagus sayang gula pamanu anu bagus hai pengantin istri pengantin apa bagus yang karang pengantin istri anu bagus benada Komando dari ayuan abad capek Banutang serangan ada yang kepada yang bayar serangan ayah nak dena bagus ayah nak tegel dari anak serangan memandang anak bagus payun pulang diserang ayah nak tegel anak bagus diserang ayah ada yang bagus payun pabantu ada pengantin istri oh sayang diserang ada yang anak cabai payun iwan abad cabai mikir mamatu ada yang hajat bergerak angkat payun diserang angkat Pak RW Bapak RW kunaon ulang Bapak RW haturan Pak RW anu bagus
Diserang bapak hajat anu bagus kumana bakal bapak hajat aduh ibu hajat anu bapak tung anu bagus saya kumana bakal ibu hajat Mama Anung simpatisan Laguna Mama Anung diserang ayah nak sokero anu bagus saya coba Tor Mama Anung disarangan ku ibu hajat bapak hajat bapak RT bapak RW aturan disarangan ibu hajat Pak RW kurindu gayamu ketika bermanja tawa lepas menyangga kurindu gayamu ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa kurindu bagaimana hidup Bapak terihat segala ngalakon gue demun nahan di sini wadon jahat sampean nyiksa perasaan hidup Bapak hidup dianggap wadon hanya sampai dada di Pak Banyumas nyawang sampai wanita gigi ada jahat sampean nyiksa perasaan remuk hati apa RW kapan bulan
Kurang